Mu mpera z'iki cyumweru i Cairo mu Misiri haberaga ibiganiro by'agahenge hagati ya Israel na Hamas. Ibi biganiro byarimo abahuza b'ibihugu bitatu, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse na Misiri. Ni ibiganiro byabaye nyuma y'uko ku munsi wa gatanu Netanyahu yari yaganiriye n'abantu wo mu miryango y'abantu Hamas yashimuse hamwe n'abo uyu mutwe uheruka kurekura mu kwezi kwa 11 umwaka ushize ku bufatanye na Vladimir Putin. Bwana Netanyahu yarakajwe cyane nuko aba bantu bamusuzuguye bigatinda, bakamubwiza ukuri yuko yabaswe n'ingengabitekerezo ndetse yuko ari we kibazo kiri kuri izi mbohe. Bageza naho bamubwira yuko atazi n'ahantu ibitero bya Hamas by'itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 byateguriwe. Bukeye bwaho rero kuwa gatandatu i Tel Aviv hongeye kubera imyigaragambyo ikaze cyane ishyira igitutu ku buyobozi bwa Netanyahu kugira ngo yemere ibiganiro biganisha ku gahenge n'irekurwa ry'imbohe. Muri imyigaragambyo abigaragambyaga banasabaga yuko haba amatora mashyashya Netanyahu akava ku buyobozi. Bwana Netanyahu ubu ni ukomeje kuba ikibazo ku buryo Hamas yagiye i Cairo mu biganiro ivuga yuko idashobora kwinjira mu cyumba cy'ibiganiro. Mu by'ukuri niki Netanyahu atari kwemera muri ibi biganiro cyangwa mu byo Hamas ivuga yuko byakorwa nk'uko byemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Abahuza bo ntabwo basibye kuvuga yuko ingingo kurekura imbohe ariyo yaza ku mwanya wa mbere, hanyuma bikaguranwa kuba nanone Israel yava ku butaka bwose bwa Gaza. Twongeye kubaha ikaze mukurikiye Gentil Gedeon Official. Nigewe mfura mu muryango wacu, abambonye uretse kunkundira uko ngaragara baranandahirira ngo ndyoshye ibirori nkizihira imisango. Banzi ku izina rya United Gene. Barumuna banjye ni batatu: American Gene, Ingwe na Bombastic. Umubyeyi wacu NBG Limited yadutoje kugira urugwiro no gutanga ibyishimo ku nyoko muntu. Ntushidikanye ku buziranenge bwacu, twabiherewe icyangombwa. Inshuti yanjye so mucurure ibinyobwa bya NBG kubera ko biri mu bacuruzi bose bakwegereye. Abacuruzi namwe mwikwicisha inyota abakiriya, nimubegereza ibinyobwa barabikeneye. Ngo ntimwegereye uruganda kandi murashaka kurangura, hamagara kuri 0782 16 14. Niba uri nakure turagutwaza. Icyitonderwa, ntibyemewe kunywa inzoga ku muntu wo munsi y'imyaka 18 kandi n'abazinywa tunywe mu rugero. Kirazira kandi ku mubyeyi utwite. Kuwa gatandatu i Tel Aviv muri Israel hari imyigaragambyo ikaze cyane yasaga n'idasanzwe. Ubundi hari igihe usanga buri cyumweru haba imyigaragambyo cyangwa kuwa gatandatu, ariko ingiyi yari igamije gusaba yuko Israel ikora igishoboka cyose kugira ngo imbohe zirekurwe. Abigaragambyaga banasabaga yuko muri Israel hategurwa amatora mashyashya Netanyahu akava ku butegetsi. Nabigaragambya bamaze amezi menshi bakora icyo gikorwa, basaba leta ya Israel kwemera ibiganiro bigamije irekurwa ry'imfungwa. Abigaragambya bose n'abanya-Israel. Hari nubwo banyuzagamo bakavuga yuko iyi guverinoma ariyo yatsinzwe kubera ko ngo Hamas yabonye ukuntu igaba ibitero bya ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Imyigaragambyo yo kuwa gatandatu yahuriranye nuko i Cairo mu Misiri hari kubera ibiganiro bifitanye isano n'ikibazo cy'imfungwa. Minisitiri w'intebe wa Qatar ndetse na Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ukuriye ububanyi n'amahanga muri Qatar bose bitabiriye ibiganiro. Hashize icyumweru abantu bakomeye muri guverinoma ya Israel bari kuganira n'izi ntumwa za Qatar, iza Misiri n'iza Amerika. Umuyobozi wa Hamas muri Gaza Khalil Al-Haya niwe wahagarariye Palestine muri ibi biganiro. Hamas yavugaga yuko idashobora kwitabira ibiganiro byo ku cyumweru kubera ko ngo yagombaga guhura n'intumwa za Misiri na Qatar kuwa gatandatu, hanyuma Hamas ikabatuma kuri Amerika na Israel. Hamas kandi yavugaga yuko imbohe zigomba kurekurwa ari uko ingabo za Israel zose zishize muri Gaza. Umusirikare wa nyuma wa Israel ashinguye ikirenge ku butaka bwa nyuma bwa Gaza, hanyuma bakumvikana yuko intambara ishyizweho akadomo. Umuntu wo ku ruhande rwa Israel witabiriye ibiganiro yabwiye radio muri Israel yitwa Amir Radio Friday yuko ibiganiro bigeze ahantu haryoshye. Yavuze yuko ngo hasigaye ari kuganira ku mupaka wa Rafa uhuza Gaza ndetse na Misiri wafunzwe na Israel, ndetse ubu ngubu ko Israel ngo ari igenzura ibice byawo byo ku ruhande rwa Gaza. Minisitiri w'intebe Netanyahu avuga yuko uyu mupaka ushobora kuzakoreshwa mu gufasha Hamas kongera kubona intwaro.
ngo niyo mpamvu rero Israel idashaka kuwurekura uko byagenda kose. Ni umupaka ufite intera ngufiya ibirometero 14 gusa. Misiri na Hamas yo bavuga yuko Israel igomba kuhavana ingabo zayo zose. Televiziyo yo mu Misiri yitwa Agda TV yavuze yuko Israel ishobora kwemera kuhavana ingabo, ariko ngo mu ngingo z'umutekano 8 Amerika isaba, Israel yemera gukurikizamo 5 gusa. Izi ngingo ntabwo zasobanuwe. Aya makuru kandi avuga yuko Israel isaba Hamas kujya irekura imbohe 5 buri cyumweru kandi zikarekurwa ari nzima. Hamas yo ikavuga yuko ngo izajya irekura imbohe 3 mu cyumweru gusa, kubera amasezerano y'agahenge azamara ibyumweru 6. Ubwo Israel izaba imaze kwakira imbohe zayo 30, mu gihe Hamas yo ishaka kuba yarekuye 18 gusa. Ikinyamakuru cyitwa Saudi Al-Sharq News nacyo cyavuze yuko handi impande zombi zitari kumvikana, ariko bijyanye n'umubare w'imfungwa zo muri Palestine igihugu cya Israel kigomba kurekura. Israel yo ngo irashaka kurekura imfungwa 65 mu mfungwa zasabwe na Hamas, hanyuma yo ku bushake bwayo nanone Israel ikongera ikagire kuri izindi mfungwa 150 ishatse, ariko Hamas yo ntabwo ibikozwa. Ku munsi yo kuwa gatanu ubwo Netanyahu yahuraga n'abari barashimuswe na Hamas ndetse n'imiryango yabo Hamas igifite kugeza ubu, yavuze yuko ntacyo yabizeza kuri uyu munsi. Ababwira yuko bakiri mu biganiro, ariko yuko nta kintu birabyara. Televiziyo yo muri Israel yitwa Channel 12 yavuze yuko muri iyo nama harimo umwana ufite umubyeyi washimuswe na Hamas wagaragarije Netanyahu uburakari budasanzwe. Uyu mukobwa ngo yabwiye Netanyahu ati uzibukirwa ku byo urimo gukora, atese uzibuka nk'uwarokoye igihugu cyangwa nk'uwacyoretse. Ati ni wowe muyobozi, ni wowe tubaza abantu bacu bashimuswe, ntabwo twababaza Hamas cyangwa undi muntu wari wese. Ugomba kwemera ibiganiro ukatugarurira abantu bacu nta kindi. Mu mujinya mwinshi Netanyahu azibiranyijwe n'uburakari, nuko ngo aramusubiza aturatekereza yuko ari ikindi gukora, utekereza ko ari iki nakora. Wa mukobwa ngo arongera aramubwira ati ndatekereza yuko ugomba gusinya ku masezerano agamije kurekura imfungwa zafashwe. Ati amasezerano ari ku meza y'ibiganiro nta kindi, icyo usabwa ni ugusinya. Netanyahu ngo yaramusubije atayahe masezerano. Abavuga yuko hari amasezerano nkaba naranze kuyasinya ku mpamvu zanjye barabeshya, ni ibinyoma. Abantu benshi muri Isirayeli ngo barabizi neza yuko Hamas yasabye Israel gukura ingabo zose muri Gaza, hanyuma imbohe zikarekurwa. Netanyahu yarabyanze, avuga yuko ingabo zishobora kuva ahandi hose muri Gaza uretse agace k'umuhora ka Philadelphia kagera no ku mupaka wa Misiri na Gaza. Mu cyumweru gishize nanone Amerika yagerageje guhuza impande zombi, izana ibitekerezo bishyashya by'uko buri ruhande hari ibyo rwakwemera, ariko abahuza bo muri Qatar na Misiri nabo ngo barabyanze, bavuga yuko bihangamiye kuri Israel cyane. Muri iki cyumweru ingabo za Israel zabonye imibiri 6 y'abanya-Isirayeli bari barafashwe ari imbohe. Iyo mibiri ngo bigaragara yuko hashizemo umwuka muri aya mezi make ashize. Muri cya kiganiro Netanyahu yagiranaga n'abantu b'imiryango y'abantu bashimuswe, hari umwe wari warashimuswe wabwiye Netanyahu ibiri kuba ku mbohe zifitwe na Hamas. Yaragize ati bari gupfa buri munsi, ni wowe ubwawe uri kubica. Hari abagiye ari 20 none watuzaniye imirambo 20. Muri uko guterana amagambo Netanyahu ngo agezaho aragira ati jewe ndagerageza uko nshoboye konse ngo ndebe yuko twasinya amasezerano azatuma hari kurwa umubare munini. Ati ntabwo nakwemera kwakira abantu 12 ngo nukubera yuko hari abarwaye cyane cyangwa se abageze mu zabukuru. Ati niba ruko mu bitekereza rero ntabwo bizakunda. Bitekerezwa yuko Hamas ishobora kuba ifite imfungwa 105 muri 251 zashimuswe ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023. Muri abo 105 harimo 34 bamaze gupfa, ariko imirambo yabo ikaba igifitwe na Hamas n'ubundi. Hamas kandi ifite abandi banya-Israeli 2 yafatiye muri Gaza mu bihumbi 2014 n'ibihumbi 2015, hamwe n'imirambo 2 y'abasirikare b'abanya-Israeli bishwe mu bihumbi 2014. Abahagarariye Israel muri ibi biganiro barimo na bwana David Barneya usanzwe ari umuyobozi w'ubutasi bwa Israel bukorera hanze Mossad. Undi muri abo ngabo ni Ron Bar uyobora ubutasi bw'imbere mu gihugu Shin Bet, hamwe n'umuyobozi w'urwego rwo hejuru mu gisirikare Major General Eliezer Toledano.
Radio yitwa Axios iherutse gutangaza yuko kuwa gatatu w'icyumweru gishize Bwana Netanyahu yabwiye Joe Biden yuko Israel yakwemera gukura ingabo zayo ku mupaka wa Gaza na Misiri, ariko ngo zikaguma nibura nko mu ntera iri nko mu birometero 2 cyane cyane mu nkambi y'impunzi ya Tel al-Sultan. Ibyo Netanyahu yasobanuriye Biden byarangiye byumvikanye, ndetse Amerika na Israel babyemeranyaho, ngo birangira basabye Misiri kujya kubyumvisha Hamas. Iyi radio yakomeje ivuga yuko bigoranye cyane yuko Hamas ishobora kubyemera. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze yuko bafite icyizere yuko ibingibi bishobora gukunda. Umuvugizi w'akanama k'umutekano muri Amerika Bwana John Kirby yaragize ati, hari intambwe zimaze guterwa, dukeneye yuko impande zombi zicarana ubundi zigatera indi ntambwe ndende yo gushyira mu bikorwa ibyo tumaze kuganira n'ibyo tumaze iminsi twumvikana. Netanyahu ashinjwa n'abanya-Israel yuko agorana cyane mu biganiro, akaba inzitizi kwirekurwa ry'imbohe z'abanya-Israel zifunzwe. Ikindi ashinjwa nuko ngo ashaka yuko Israel ariyo izagena ukuntu Palestine yamererwa nyuma yuko abavuye mu byabo babisubiyemo, cyane cyane mu gace k'amajyaruguru ya Gaza. Netanyahu avuga yuko abanya-Palestine bose bagomba guca kuri bariyeri nini iri mu gace ka Netzarim, ubundi ingabo za Israel zikabagenzura bakanasakwa mbere yo gusubira mu byabo. Hari abashinzwe umutekano wo muri Israel bavuga yuko Netanyahu yakagombye kwemera ibyo gukura ingabo zose muri Israel, hanyuma imbohe zikabanza zikarekurwa zose, ibindi byose bigakurikiraho nyuma. Netanyahu we avuga yuko ibyo gukura ingabo za Israel ku mupaka wa Misiri byo bitashoboka, kubera yuko ngo byaba ari nkaho Israel yabitsinzwe intambara burundu. Hamas ngo ayitongere kisuganya, kandi ngo umuyobozi wayo Yahya Sinwar aracyafite gahunda yo kurwana. Ibi rero nibyo byarakajwe aho zari imbohe, wageze naho acyurira Netanyahu ati, nawe ubwawe wasabwe n'ingengabitekerezo zawe z'intambara. Kuri iyi ngingo Netanyahu yasubije akoresheje imvugo isa naho izimije, aterega hari ibintu biba bigoye cyane kandi ari ngombwa. Nk'urugero, niba ushaka kujya mu Butaliyani n'amaguru kandi hagati harimo inyanja, atubwo nakora iki kandi kitari kubanza gukamya inyanja? Atubundi ariko mufite ikihe kibazo? Abo bantu bakomeje kunenga Netanyahu yuko atigeze na rimwe asura agace ka Bibutz kagabwemo ibitero ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 2023. Abakomoka muri ako gace bamwe bakarwanya Netanyahu cyane. Umwe muri abo yumvikanye agira ati, ubundi se mwamubajije niba naza hano agace ka Nur Uzi gaherereye se? Atubundi aho dutuye arahazi? Atese wigeze udusura na rimwe muyobozi kuva twagabwaho ibitero? Netanyahu yasubije ati, aho Nur Uzi iherereye ndahazi cyane. Uyu muntu wari warakaye cyane yahise aca Netanyahu mu ijambo, arongera ati, niba rero uzahana iherereye. Ubwo abatuye muri Kibbutz bose bari bari kurira babuze uwabatabara, imidugudu yose yahindutse umuriro. Ati, waba ufite ubushake ngo uzaze tukwereke inzira y'umusaraba twaciyemo? Ako kanya undi yahise yungamo abaza Netanyahu ati, subundi kubera icyo utarasaba imbabazi wowe? Uwo nawe rero Netanyahu yaramusubije ati, imbabazi narazisabye, ariko tuzabisubiramo neza tumaze gutsinda urugamba. Undi muntu wari muri ibyo biganiro yahise atera hejuru, aturabeshya, nta mbabazi wigeze usaba, jewe ntazo naguhaye kubera ko ntigeze wemera kuri umunyamakosa. Muri uko guterana amagambo no kubwizanya ukuri, umugore wa Netanyahu, Sarah Netanyahu, nawe yari ahari. Yumvikanye yivovota gahoro gahoro, ari guterana amagambo n'abahoze ari imbohe. Bageze ku kibazo cy'uwo bashinja ikosa ryatumye ibitero byo ku itariki ya 7 bigabwa. Sarah avuga yuko ikosa ari ry'ingabo za Israel. Umuturage rero atatera hejuru cyane ati, ninde uyobora izi ngabo? Sarah yarasubije ati, nibyo koko umuyobozi n'ubazwe inshingano zose, atari ko se mu gihe batamuhaye amakuru ni gute yamenye ibiri kuba? Uyu mugore abantu bahise bamuhuriraho bose, maze avuga yuko we arengana ko ndetse ngo ibingibi biri kumubaho kubera ko yashakanye na minisitiri w'intebe gusa. Yahise ahindura imvugo nuko aragira ati, ubundi mbere nari Sarah Ben Azli, kandi nta muntu wajyaga ambeshyira na rimwe, niberaga mu buzima bwanjye busanzwe. Umuturage amuca mu ijambo nawe aravuga ati, ugira ngo se jewe siniberaga mu buzima busanzwe mbere yuko jewe no twashakanye dushimutwa? Kugera ubu ngubu Hamas imaze kurekura imbohe 105 zarekuwe ku bwumvikane bwo mu kwezi kwa 11 2023, bigizwemo uruhare na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Abo ngabo barekuwe bakurikiye abandi batatu bari bararekuwe mbere. Hari abantu 7 babohojwe n'ingabo za Israel. Hari kandi imibiri 30 y'abari imbohe babonywe n'ingabo za Israel barapfuye.
barimo 3 bishwe na Israel ubwayo yabitiranyije n'abarwanyi ba Hamasi. Uwahoze ari imbohe yasohotse muri ibi biganiro byabahuje na Netanyahu kujya kuganira n'itangazamakuru. Bamwe bavuze ko Netanyahu yabasezeranije ko azakora ibishoboka byose bagacyura imbohe zose n'ubwo abona bigoye. Abandi baje kuvuga ko ibiganiro byarangiye nta cyizere bitanze. Uwitwa Ela Ben Ami, umuhungu w'umugore witwa Ahaz Ben Ami warikuwe na Hamas mu kwezi kwa 11 ariko se akaba agifitwe na Hamas, yavuze yuko ibyo Netanyahu avuga nta cyizere bitanga. Yaragize ati twasabye minisitiri w'intebe yuko atureba mu maso hanyuma akaduha icyizere n'isezerano rifatika yuko azagarura abantu bacu batarapfa. Yarabyemeye adusezeranye yuko azabagarura mu rugo. Ati gusangaya ni nkaho ariyo mahirwe ya nyuma mbere yuko aka karere kabamo intambara yagutse, turashaka kubona abantu bacu. Yaragize ati ku giti cyanjye ntashye mfite gushidikanya cyane no kutizera kubera yuko bizaba mu minsi ya vuba hangaha. Mfite ubwoba kubera ubuzima bwa papa wanjye, kubera abakobwa bariyo kimwe n'abandi bose, kubera ibinyoma byinshi cyane bihari, ntitwanamenya ibyo dufata n'ibyo tutafata. Uwitwa Yerena warikuwe mu kwezi kwa 11 yaragize ati twagize inama ndende cyane yaduje na minisitiri w'intebe, twamugaragarije agahinda kacu kose kandi ndizera ko yabyumvise. Ati yandebye mu maso ansezeranya yuko azangarura umuhungu wanjye w'ikinege hamwe n'abandi bose. Yerena ashimutanywe na nyina w'imyaka 73 Irena Tati hamwe n'umwana umwe w'umuhungu witwa Sasha. Umuhungu we witwa Vitali we yaje kwicwa ubwo ageragezaga kwihagararaho mu gihe cyo gushimuta abashimuswe. Reka tubashimire rero, nimugire ibihe byiza mwese. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ukuntu nkuzi nawe ukunda inyubako ikeye y'amabengeza, inzu ikorewe finisage neza, nuriya nawe nuko uzi kubona inzu nziza iteye irangi ryiza kandi ryavanzwe n'abantu babyigiye koko. Uzi gusanga ibikoresho usanganywe mu nzu bijyanye n'amabara n'imitako kimwe n'amarangi washyize mu nzu rwose ibintu ari mahwi. Nari nibagiye kukubwira ahubwo ukuntu icyitwa imidite cyazengereje ba nyiramazu, itesha umutwe yokanyagwa. Hari abantu benshi bakora ibi bintu ariko nta warusha Trust Wall Paint, plafond, TV wall stands, design ku nkuta zo mu cyumba, muri salo no hanze ku nyubako, kubaka za studio n'ibya partitioning. Hamagara aba bantu Trust Wall Paint 0789 23 54 21. Uretse ko wanabasanga mu nyubako ya TCB hafi ya Centenary House rwagati mu mujyi wa Kigali. Ahangaha ni iwabo w'ubugeni ni karibu.